Bomake labathi thengiselako edolobheni kaManzini bathi simo sengileso lesesingcono ke manje bathi futhi bayabonga kuhulumende ukuthi abaqhubele isikhathi ukuthi ititolo livalwe ngensimbi yesihlanu kulandzela ukuthi bantu bebasheshe banyamalala edolobheni. Ngakulonyehla ngosi bomake bakhutile bathi bantu babacela ukuthi babotiphatha kahle kulandzela ukuthi babe nemonakalo noma ke sigameko lesingakavamile basibonile ngesikhathi noma ke ngalesihlanu ngesikhathi sawo umshuco. Thina sithengela ngilaba 6-7 lo 5 nje ngumdududa kusithi indzawo nakhona kahle kahle sine lapha siyasiphumela ngabo 8 9 mase kuvalwa lesitolo nako ke la kusijabulisa ngoba ngalesikhathi betela phesitolo sebasithengela nathi uhulumende sithi khalela ngoba simana sivele lesikhathi ngosiyana aphenjalo asivale nanke manje bese sathengisa kunye nathi sibopha imali kanjani ngani bona banetitolo thine side titolo sibopha tishunjana nabo babopha tishunjana. Yabona lokho sivelela ngalesihlanu ngizange sengikubona. Ngalesihlanu lana kwachamuka umfana washaya nje indweba yakhe. Sabona sebamthatha sebamshaya bamganza bamenta konke bamshaya nangetibhamu lanhloko. Bamkhama nangetingcoza yonke lento. Base segcwala emaphoyisa yonke indzawo base bamatibhamu marubber bullets konke. Bantu labadzala bathe bayabaleka kwangasidakali lutho saphazamiseka kakhulu vele thina la emarket kulesikhathi esengakake silinyalelwe thina siphazamiseka nje la kuthengisena sikhona ukuthengisa kahle ngoba babese bayabacosha labantu nadolobheni. Kanti ngakulonyehla ngothi bomake basithe uchubeka basebenze babone ukuthi isimo sikanjani basilokhu bajabulisa kokho ukuthi noma ngabe benemshuqo kude labakhala khona ukuthi betshelwe ukuthi imfoto yabo Indzabeni channel Maswati ngijustice wakadlamini nginagerwa kakhalosi sikaManzini.